Hello mga ka-LC, karon maghimo ta og creamy salad dressing. Okay, so mo ni atong ingredients: itlog, asin, lemonsito, lemon juice, and then oil, and then pepper. Okay? Og Nestle cream. And then equal gold po di ay. Okay, so let's start. Okay, atong tilawan, no? Kailangan na to siya, oh. So, medyo tamis. So, kailangan na to sugar. And then, okay, so, tugangan na to og all-purpose cream. Gusto ko mas creamy. Kamo, kung gusto ninyo mas acidic ang inyong dressing, pwede ninyo dugangan vinegar or lemonsito. Okay, nara atong LC salad dressing. Okay, so katong gusto og medyo kuan, as long dugangin lang yung vinegar or limonsito. Ang uban ingon nila lami po daw tuba, pwede ninyo butang ng onion powder or sibuyas or celery, oregano. So kamo na'y bahala. So daghang salamat sa pagtan-aw. Please subscribe or share. Salamat mga ka-LC.